Umthandazo wesabatha imini sabatha mayibenhle kwabangcwele. Isandulelo sisihlabelo somthandazo wesabatha. Isihlabelo senkumbuzo isizukulwane senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Mbonginu Jehova Nazaretha isizukulwana Masku Kristandaze. Amen. Yisukumana kwikhetha inkosi enkulu yaseThemba amaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Sengisendaweni enzima sikhonze izinhle enkosini. Endaweni engelula. Endaweni ejulukisa noma kumakhaza. Ngiyacela ke uNkulunkulu omhle wasezulwini uShembe unyazi lwezulu ukuba amagama engizowakhuluma ngabe awami kepha kube awalo unyazi lwezulu ngoba lona liyabaza abantwana balo njengoba bekhona nje bela bebaningi kangaka. Liyawazi umphako abawufanele. Ngikhuleke khona ke esihlalweni sobukhosi sasezulwini. Namakhosi ohlanga khona phambi kwethu ubaba abefundisi nabavangeli abashumayeli bakhokheli nomkhandlu wonke oyingcwele wasezulwini. Amen. Lapha sikhonza izinhle enkosini nginikwe umsebenzi ongaphezulu kwamandla kodwa ngoba ngowasezulwini ngiyacela unyazi lwezulu ba lingithwalise wona. Cela ke ungqongqoza esihlalweni sobukhosi ngengoma yekhulu namashumi ayisikhombisa nesikhombisa 177. uNkulunkulu yongilawula emavesini la ngicina kuwo. Lapho subawisa abanye Lisa.
Ngiyabonga sikhonze ezinhle Nkosini ukuhlabela kuhle kwasezulwini Nkosi Mbusisi. Ukuba ningilekelele. Hlele emlilweni. Uyashisa ngiyasha. Sikhonze ezinhle Nkosini kuyisabatha lokuqala kulomuzi. Basenhlala kahle. Yabonga uNkulunkulu uma ebona ukuthi kungifanele ukuba ngiguqe ngenkonzo sekuseni ukuqala kulomuzi. Ngoba sikhonze ezinhle kwenzekile nayizolo umthandazo wesabatha wawela kimi. Ngiyalindele kanti angizokulugwinya. Dangisathi ngiphumule phela sibuye emthandazweni. Qhamuka ubaba uMdluli. Naye kasashaya nezabazala athi ukudaka shona ngala kuqala uma naqonda ngo la ngihleli khona. Basha uvalo. Baseyibika le ndaba. Pho ungayiphika uyithini indaba sezulwini abonkosi. Yacela ke uNkulunkulu basebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu luhlale olimini lwami lungisuse umnqantula noma ngibheda lungithethelele ngoba ngingumntwana walo. Amen. Ngiyafisa futhi uba ngumntwana walo kuze kufike izinsuku zami zokugcina ngisemhlabeni. Ukuthatha isibindi isikhonzo ezinhle Nkosi nami ngizokwenza njengabantu abasuke beqala ukuma kule nkundla. Bengiqale ngikhulume ngokufika kwaShembe efika ezweni lakithi. Ukuze mhlambe indlela ibonakale kahle yaphambili. Ukufika kaBaba omkhulu uBhombela isitimela samaMpondo kithi ngapha eMsimbazi. Abanye bazi ukuthi kusemgababa baye bathole kangcono. Mayifika uBhombela isitimela samaMpondo sizwa ngabazali bethu abazizalayo ngoba wafikela kuba ibonkosi. Khuluma kahle kuba ngikhuluma ngendaba yakithi. Khuluma ngendaba yangakithi. Kuyenzeka kube nenkingi ukuthi indaba eminye imlando igcine ngakhulumeki ngoba suke bengekho abantu abazoyikhuluma. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu unginikele lo thuba. Nangizokuliyeka ke. Mayifika uBhombela isitimela samaMpondo emakhaya kudala lapho imizwa isagagene kakhulu. Mayifika esangweni ufika uyakhuleka. Uthi baba ukhuleka kubaba. Uthi baba ngicela isikhundla sokulala. Uthi ngisikhonzi senkosi. Kodwa ngakasho njalo wathi mayikhuleka wayesekuphuma ubaba. Ngoba uBhombela esayophemba esahamba ephemba kuNazaretha lokho sekunganga manje ebonkosi. Uma ekhuleka lo mnumzane kusho ukuthi ubaba wahlala isithunywa kuye sasezulwini. Wathi mayembuza uthi kuye ngikwenzeleni mntaka kaNkulunkulu. Yaqala lapha indaba sikhonze ezinhle Nkosini ubaba kalona eNazaretha akakholwa indaba kaNkulunkulu ayikheduze kwakhe. Kodwa wathi mayifika umntana wendlela mayikhuleka washo wena kuqala wathi ngikwenzeleni mntaka kaNkulunkulu. Esho ethobile. Bani umuphi unomzana ngothobela indoda emzini wakhe. Baphela fana uvilizisa isagila. Ngoba indoda angayazi. Kodwa ubaba wathi ngikwenzeleni mntaka kaNkulunkulu. Wayesesho kuBhombela cha. Ngingumuntu wasezulwini ngambe
thandaza khulekela abantu kusindisa abantu uthi ngicela isikhundla sokulala la ngithi gozolo ukuze abantu bana bathola ukuthandazelwa wabe kubaba sebegijima ke sebelungisa indlu belungisa indlu lapho ubaba omkhulu ezongenisa khona ngiyacabanga ukuthi ayingekho indlu ehlela ingakazisebenze kodwa ubaba wayikhetha indlu azongena kuyona ubaba omkhulu ukuba hlale mayisehleli ubaba omkhulu usethi ke cela ngicela uhambe utshela abantu kule ndawo ukuthi khona umuntu othandazela abantu baphile babe sephuma ubaba sehlaba umkhosi sikhonza sihle enkosini hambe tshela abantu kukhona umuntu lapha ekhaya uthandazela abantu baphile gijimani nezifo zenu babe sebetheleka abantu bethutheleka sikhonza sihle enkosini kukhona le ndaba njalo iyaziphinda phinda kweyonke imlando ekhulunywa ngokusindisa abantu kukhanga umuntu wayengaphesheya kwasekhaya lapha lo muntu ukugula kwakhe basebelindele nje ukuthi usuku lokufa basebelinde kusasa mabeyolunguza bathole sethulu kodwa lutho lo muntu esengangaba semahlweni bafika bathi ake siye ngathi siyobona siyolahlela nje ngoba ayisekho indaba yalo muntu umsebenzi kaNkuluNkulu ushembe simlandelayo bonkosi babe sebemletha sebembeka la nabantu sebegcwele ubaba omkhulu ethandazela abantu bathi babembeka phansi wasebuya ubhombela esitima samampondo seza kuye safike sambuka sase sithuma abantu ukuthi ke nihambe nilungisa iphalishi nje libe lula wayiqhubeka ke njalo esebenza ethandazela abantu wabuya futhi wabuyela kuye selifikile iphalishi njengoba kuthiwa indlamhlathi kaMayisa nje izikhonzo ezinhle enkosini kukhona ulimi lwasezulwini asuke likhuluma ushembe mawubona unyakaza imhlathi ekhuluma nesingababoni thina wayekhuluma kenze njalo ke esekha ngesipunu njalo emqaka lo muntu ogulayo emqaka ngaleli phalishi kwazi wafika la khona ebona ubaba omkhulu asekwanele waseqhubeka nabanye abantu ebathandazela wafika isikhathi la abantu bonke sebephelile bebefikile bezothandazelwa sebethola isibusiso sebesukuma behamba lo muntu wayesevele sevukile sehleli ngesinga ibonga inkosi laba abantu ababethwele basebemangele ukuthi kanti umuntu onjani lo babe sebethatha itshali lelayo ababemphethe ngalo sebeligoqa wayesesukuma nasezambela ibonga inkosi umsebenzi kaShembe lapha kwelakithi eMsimbasi uma sefika isikhathi sokuthi adlule aqhubeke nomsebenzi wakhe ngiyaxolisa baba umvamela ngizishongo umvamela unselelo ethempelini eMsimbazi amen mase kufika isikhathi sokuhamba aqhubeke nomsebenzi wakhe baba mkhulu wayesebiza ubaba sebephumela ngaphandle kwesango bephumela ngaphandle kothango base befika khona basebema yayisimo indlamhlathi kaMayisa yenza leyo nto ejwayelekile ehlale ekhuluma ngabantu babekhuluma ngomlando kababa mkhulu yabuka amakhono mane yathi suka yathi lapha Nsele la ngimi khona ithi kuumhlandla wezwe ithi wesibili la kuyomila unkamba bembuza isho inkosi yamakhosi phansi la enhlabathini amatshe wodwa lawa ukhethe ongcwece lawo akukho into engamili kodwa athi inkosi komina unkamba bembuza yayisithi Nsele
ngicela ukuhamba nomkakho ngoba ngifisa ukumenza umkhokheli kodwa ingilosi yomkhokheli ayikho la ngizohlangana nayo phambili la ngiyakhona yabe simgcoba ke ubaba lasilakheka kithempele uMsimbaza ayibonga inkosi wayesehamba ke ubaba mkhulu noma uMasithole bahamba okwathi enzukwini wabuya uma wabuya esemkhokhele segcotshiwe ayibonga inkosi sikwenza izinhle ngithi ngampu nje lomsebenzi wendlamhlathi kaMayekisa ewayenza ekhaya kithi egcekeni angazi mhlambe maza ngafika baba mkhulu kulela khaya ngendlela izinto eziningi ezasuka ngayo ezinhlobonhlobo mhlambe ngaba sisekho kodwa ngoba kwafika isibusiso esikhulu sasezulwini sahlala egcekeni namanje sisekhona siyaphila futhi siphelela bonkosi namhlanje futhi sonke ekhaya akekho owangena ehlathini sonke siphansi konyazi lwezulu ayibonga inkosi sikhonze izinhle enkosini sikhuluma ngendaba enjalo kaNkulunkulu esimkhonzayo mangidlula ngiya elangeni inkosi ilanga nalo lafika lapha ekhaya eMsimbaza ethempelini lafika lizokwenza umhlangano omkhulu umhlangano kaMashi ngiyazi ke bandla labahle ukuthi umhlangano kaMashi umhlangano omkhulu ngapha eNingizimu ngaso isikhathi abantu babesembalwa kakhulu bafika ke ilanga lafika lakhelwa indlu nale kwasekhaya ngasemgwaqweni la lisuke endlini yalo inqami legcekeni lambe liye ethempelini lapha liyobamba inkonzo khona kuthe ngelinye isabatha ntambama kwamenyezelwa inkonzo yeGoli kwathiwa ngoba indawo incane lana kuphunyele ngaphesheya komgwaqo endaweni omunye umakhelwane eyayinethafana babe sebephuma abantu bonke beyolinda khona kwathi mayiqhamuka ngithiwa o6 ntambama ngesabatha mayiqhamuka inkosi ilanga phuma sikothe liphethe induku yalo nje lathi maluwela umgwaqo lase liphakamisa athi zonke izifo yasuka indaba sikhonze izinhle enkosini bakhala umaye kala madimoni konke kukhona indoda eyayiseduze kwethu la sasebancane ke ngithi kwakuminyaka yo61 62 sasebancane ke thina sithi masicemela sibuye sibuka phakathi kweminwe eduze kwethu la kukhona indoda eyayinesiso esikhulu le ndoda yayingawugqokile umNazaretha yayizwile ukuthi uShembe ufikile endaweni yaba nenhlanhla ungenela le ndaba yokuthandazelwa yathi mayihlela emva kuba uNkulunkulu eshilo athi zonke izifo kasuka amadimoni abanye babaleka bathi mayikhomba ngenduku ilanga likhomba umuntu ebaleka ngenduku amanawe phansi ahlanze phambi kwamehlo ethu sikhonze izinhle enkosini le ndoda ke wathi mayifika kuyo uNkulunkulu wethi ilanga lamalanga wase iJoja ngale nduku yakhe athi mayiJoja leswini eyiJoja eswini sonke ethi phuma kufa ngicela ungasho ukuthi kwenzekani kodwa leyo ndoda yaphila ngaso sikhathi ayibonga inkosi kuma ngendaba enjalo sikhonze izinhle enkosini uNkulunkulu efika ephinda phambi kwethu sikhona ngicela ukujomba sikhonze izinhle kwezinye iziqu ngoba isikhathi esasezulwini ngikhuluma ngesikhathi samanje ngesikhathi ke ngingushumayeli sikhonze izinhle enkosini ethempelini kunezinkinga eziningi mhlawumbe ayajabula amazi amathempela angenazo inkinga abashumayeli bathwele kanzima lapha ethempelini eMsimbaza khona izinhle enkosini khona indaba engishiyayo ukuthi ma uNkulunkulu ubhombele sesho nanto yomela mkamba bemuza kwabe sekumile ihlahla ezithi umzungulo
wamila qede wathi bawuphezulu wasiwakha indlu wakumpheme zakumpheme lezihlahla zakumpheme ongakwazi ukubona ngaphandle ubona isibhakabhaka mophakathi ethempelini lalithi izulu malina seyingenile inkonzo wawuphela u30 minutes ka 45 minutes abantu abaphakathi ethempelini benganethwa inkonzo iqhubeka iziyophela ngaphansi kwemvula phela abantu babephuma ngoba besusa ikhwama zabo lapha abantu abaziyanethwa babuye bangene nazendlini abonkosi namanje sisekhona izihlahla ezatshalwa ngezwi umqalo wendlela Amen. Ngikhuluma-ke ngento eyizolo sikhona izinhle enkosini sengibhekise isiqu esipina esikhona manje siphambi kwethu lapha kusuka inkinga ezinenkinga zimbi nje kodwa ngoba ziyinkinga ezihamba emoyeni akulula lapha yena kuba khona inyoka ngesikhathi ke sothi ngolobathi angiqale lapha ngesikhathi sothi ngolobathi kuba khona inyoka yayihluphe ethempelini le nyoka yayithi masekusonto bisiphuma emthini umsilingi iphume phakathi kona bisiza lapha phezulu la ngihleli khona ngangibona abantu benyifa ngapho mama abantu besuma bethatha iqheza baba isiqhamukile le nyoka nami ngangabheki phezulu bangafuna ukuyibona inyokana ukuthi ingakana nokuthi njani ngelanga sihleli ethempelini inkonzo iqhubeka kwakhona kuzona izihlahla ezazilengele nje phansi eyathi mayikhamba la ikhamba khona yamanani la kuzona izihlahla zingemva kaNkosikazi akaboni iphuma ngaphezulu kwakhe kubaleka abantu abangaphakathi ethempelini ngoba ihleli ngaphandle kwesikhathi engahlambulukile abantu abaphakathi ethempelini bona baphuma ababeleke bazodlula kuyena sebebona le nyoka sikhonze izinhle enkosini ngabe sengithatha isinqumo ngathi ngihambe ngiye uthi ngolubathiya laliseJudiya mangifika khona mfike ngithi Nkosi yamakhosi kukhona inyoka lapha ethempelini kodwa baba kayiyona inkinga ayazi enze ubungozi kodwa manje abantu bayesaba Nkosi enkulu nasezulwini ngicela shamba ungisusele yona yathi uthi ngolangibuka lamoyizela lasithi cha Shumayeli uthatha amanzi ufike uchele ethempelini lelo langa kwakulwesine ithi mawufika ethempelini ithi Nkosi ufuke uthi ngithe nyoka suka la funa enye indawo ngoba abantu bayakwesaba Nkosi yomusa ke mauke tande nami Boge yona ingachu amagama amazwi aphume esihlalweni sobukhosi emlonyeni wasezulwini ayokwazi ukuthi mangifike ethempelini abese njalo engangcolile ngoba manje ufika sengcolile la mazwi le nyoka ngeke izisuke lithi ke silofika nini isabatha hambe ngokwenza njengoba inkosi ishilo lempela ke safika leso sikhathi sikhonza izinhle enkosini bamvuka ekseni
sengiya khona ethempelini abantu inkosi ingakangeni sengifika khona ngichela ngalamanzi amanzi asezulwini sengiyasho njengoba inkosi ishilo wena wakonyoka ngithunywe ushembe izwi lamazwi lithi ngokutshela ukuthi awushintshe le ndawo ohlele kuyona ngoba le ndawo iphazamisa abantwana bakhe mabedumisa hamba kufuna enye indawo ozohlala kuyo abashoyo mabelinganisa ubude balenya ngoba usuka la ngikhona uyofika lapha netendeni ngelanga uanti uMansele ehleli lelishisa ilanga wayibona idlule eminyango wajama zakushwazela umzimba ungapheli lokudlulile kabe sengichela sikhonze sihle kodwa kuhle ukuthemba ushembe bantwana bakaNkulunkulu thembe noma sekunzima noma sekubi lasha isabata chelile kuseni qala abantu inyoka bayibona sebehlale benkalaza abantu bayathukela phela manje ngoba uzothehleli kanasila ngemva lasha isabata lesibili nelesithathu nelesine kuze kube manje zange ibuye lo nyoka ibonkosi sifunani bangcwela abahle yini ngesifunayo ngaphezulu kwale esiphambi kwayo isikhathi ke sonyazi bezulu labuye idimoni ethempelini lashaya phansi ingane ngelilanga umfana nje osekhulile bathi befunda umthandazo ngingekho ke ngisemsebenzini ngile eNewcastle ngeza sengishayela ucingo ukuthi hayi sekwenzekile lokho umfana nje efunda umthandazo engakawuqedi omane wavuma phansi inkinga zasemathempelini Kambe sengibayela ukuthi abenzeni bazama ke wazwa phapha kodwa ngelinye ilanga ngikhona sikhona sihle enkosini sikhona ethempelini sasizovala inkonzo unkosikazi uhleli nomzukulu wathi phatha abahlathela isibabelo sokuvala ngezo sememeza khulu ethi baba hawu uphethele umntwana umzukulu umntwana sefile Kasuma lapho ngashiya inkonzo ngaphuma naye lo mntwana ngama holanda amanzi abusisiwe ngalanda amanzi ngalanda uvaselina ngathandaza ngabiza lolunyaza ibonkosi amen ngathi inkosi yasezulwini ilafana ukhombisa khona mina ukuthi nguNkulunkulu ukuze nami ukukholwa kwami kuqine uma kuthamba ukukholwa kwami usungenzela okuhle icala lokakimi ngeke libe kweNkulunkulu bathandaza inyawo zakhe lo mntwana zosezibanda kusuka lapha enyaweni kuze emadolweni sathandaza thela ngalamanzi abusiwe kwanti ukuhamba kwesikhathi aqala amehlo umnyakaza xwayeza wabheka wavuka ahlala ngesini ayibonga inkosi sezulwini umbuzo wami uthi impho esifunayo enye yini enye sifunayo ngoba sikokuphelele Sikhona izinto enkosini indaba enkulu indaba yothando ngoba kwathi mase ngibuya lapho esevukile umntwana sengifike ngiguqe ethempelini ngithi manaza thamahle ngicela nitshele lesitha ukuthi asiyeke ukulwa nezingane ube izingane azikwazi ukuyivikela kanti ngicela nitshele lesitha size kimi Kanti igama lenkosi uShembe unyazi wezulu ngidweba umgobovu la. Ngibonisa ke sidlule yini. Ngempela kabe sekuma ke lokho kuwa kwingane ayibonga inkosi. Ngelilanga uthole ukuthi kukhona umuntu nodwetshiwe ngathi umuntu ukhudula ingodo ezimbili ezidwetshiwe ziye zathi. Njalo bakwisabatha ufike khona lemigqa. Bagcina omama sebehlala nganqanye ngoba bengasahlala endaweni nabo. Ngithini bomama bathi sisaba lemigqa edwetshiwe. Ngoba lemigqa yona lene kuyisingane zethu. Ngabe sengiyayona lemigqa sefike ngathi igama lenkosi uShembe ngayikhahlela ngenyawo. Ngayivala ngonyawo. Athi buyani abantu abamhlale la sidumisa uNkulunkulu. Ayamba tahamba.
aphindanga yabuya bonkosi sengaqhamuka nje manje okusha kwaphela idemon alideli idemon ilifeli iphosela u2 stick lichaya nani bawulehlula liphinde lilande immesi iphosela wakho ummesi lenigwazane manje hluleka liphinde lilande isibhambi kuneze sakhe isibhambi esidubulayo mase lihlulekile ngakho konke liyahoba liphinde lemuva lilinde ukuthi uzukhohlwe mase ngibonisa ukhohlwe selobuye liqale ngalokho kokuqala belizame ngakho ngakho isikole ezinhle enkosi kufanele sihlale sibhekile sihlale siqaphele idemon isikole ezinhle enkosini ngicela ungaqhubeki ngoba athi isikhathi esisekho kahle cela ubuyisela enkosini Nkosi busisa amazazi ewazile amen litheke izwi lamazwi siyocela umfundisi umshumayeli ungidi walapha ekhaya usivalele ngesihlabelelo samashumi ayisishagalolunye nantathu 93 Nkosi kusiphama wangcwele Siyamabuza angimnandi kahle umkhuhlane ngizocela umshumayeli wenqubo wasenqabeni angilekele kwesimbusisi siyakubonga uye umuye